preparando di piaba por subito di biari pa Facebook rato. Dato restango te conosco e tardi. Y presentamos dos ng más grande di Siman. Dando dos posiciones. Surte clape, basta no se clapa presentamos. Posición número 2. Dos un tema nuovo, también llega y se venta. Y posicionazo me si biari, para lo cual está posición número 2. ¡Vamos, Beribia! Minha salicas, ribunja domingo, mas ainda me alanda com dolor tu caminda. Dushi me embomassa, tá molestia demais, por favor, me mester riba dushi nada mais. Dushi bing, recha mi lomba pa mi, recha mi lomba mami. Passa mangue dushi riba riba mami vaya bokune, maneabo dushi em outro passe, bing recha mi lomba pa mi. Passa mangue dushi riba riba dushi vaya bokune, maneabo dushi em outro passe, bing recha mi lomba pa mi. Recha mi lomba pa mi, recha mi lomba mami. Ai dushi bimbo trecha full dia, si bonata sa in cozinha, alena mangia boba vai arriba, ai ai si na bola gami tembla pia, zeta, passa crema, la que pia tembla, eta queda pidi ma, mama, zeta, passa manden crema, la que pia tembla, eta queda pidi ma, mama. Recha mi lomba pa mi, recha mi lomba mami. Passa mangue do shiriba jariba mami vaya bokune, maneabo do si um outro passe, bem recha mi lomba mami. Passa mangue do shiriba jariba do si vaya bokune, maneabo do si um outro passe, bem recha mi lomba mami. Recha mi lomba pa mi, recha mi lomba mami. Seta tai, Billy, Bass. Yo Marv, botei. Risa recha mi lomba, bim recha mi lomba. Esa guitarra, posición número 2. No stay. New entry, Music. canción nuevo, te llega y se venta. Lucha. Tai junto con Isabit, va bien a Tai, va bien a Isabit. Llega a subir top 20, riba número 2. Vamos aquí también. Vamos aquí también a camino para sobre nuestra claca, va. Nos presentamos sin que nantame lo cual te mira el número 1 di Siman. Seguida de DJ 3 Siman que nos presentamos The Hottest Top 20. Nos da live en studio. Presentamos sin que nada lo cual de 20 canciones más grandes de Siman. Seguro. Hacer un mes más y para acompañarnos de 2 horas que nos tiene acaba tras el lomba. Un rato para nos poder pasar así. 20 nanko nos te go orgi, ¿sí? 20 nos abratin Sweet Sauce Mafia who Haven't Takes You Home. Iba 19 para la canción local Gerald Music Wendy. Just 8 da Cass Licky Tiki. Just 7 para Tequila Roy who 1,000 Miles Away. Just 6 Glass Animals who Heat Waves. Just 5 para Shakira y Raúl Alejandro, te felicito. Just 4 para Daddy Yankee, Rumbaton. Just 3 para Becky G, Carol G con Mami. Just 2 para Harry Styles y As It Was. Just 1 para Ritmo junto con BJ. Canción local titulada Excusa. Yes para Biggie, Cheon junto con Kev. Malage Kaya su remix. 9 para Lado junto con Mariah Carey, DJ Khaled. Big Energy su remix. 8 para Fiji Ras, canción local Stoba. 7 para Jack Harlow, First Class. 6 para Kilate Tesla con Energía. 5 canción local Chris Yo y Simple.
4 dapat Bello at Daniro Ilawake ko, no? 3 dapat new entries. Ito de mas novo di Carol G. Ko Provenza. 2 Tai junto com Isa Beach. Apresentarse aqui Lomba. Hey, já não sei lá. Se preparando para clausurar e não sei lá também para apresentar, bom. E siguiente posição com o número 1. Pero por mí que se me digo que no va bien, usted no sigue ganador también. Tiene ganador de el premio de ave contra Carlin Warnet. Carlin Warnet vai com sua caja de cerveja polar. Tudo com el for in cash. No gana tranquilo para outro Siman. Outro Siman, no sin más premio. Mucha sabra de Hottest Up 20. Nos regalado algo seguramente. Pero, você claro, tu ainda claro. Sigo presentável. Di 4 viajes consecutivos. Número 1 di Siman. Esa guitarra di Bia. Hey darling, can you see the light? You're walking into so much darkness and time is passing by, but you don't realize nobody truly understands the way you're feeling deep inside. Then you pretend to be okay. You smile but you're crying inside. This life gets harder. Yo, Sagita Marver, estás escuchando Cual FM 98.9. And all those voices in your head, please make them go away. And it's okay to feel afraid. And if your world goes up in flames, you don't have to go away. And it's okay to feel some pain. It goes away and rise again. But you don't have to go away. So stay. Hey mister, can you see the light? You're walking into so much trouble and time is passing by, but you don't realize. And nothing ever goes your way. And every day you're losing faith and you're feeling so tired of trying and hiding all this pain inside. Yo, Sagita Marver, estás escuchando Cual FM This life gets 98.9. harder every day. You feel like giving up again. And all those voices in your head, please make them go away. Hey, it's okay to feel afraid. And if your world goes up in flames, you don't have to go away. And it's okay to feel some pain. It goes away or rise again. But you don't have to go away. So stay. Hey, it's okay to feel afraid. And if your world goes up in flames, you don't have to go away. And it's okay to feel some pain. It goes away or rise again. But you don't have to go away. So stay. E siguro un tremendo canción, bonita con bonita mensaje detrás también.
di 4 bianchi consecutivo, conquista il titolo massimo di numero 1 di Siman. Honey Pot, va bene acciaio, va bene Honey Pot, va di 4 biano. Tremendo! È un piacere per accompagnarvi di acaba e retta finale di nostro programma di tardi. E back a luna, 5 passate live aqui na mesa na Cual FM no 28.9. Vamos em bom sintonia para o next. One wonder to me over. This is the music da Baisiki na despesinos também. É um prazer maneira sempre de por acompanhar the hottest top 20. Siman já sabra, número 3 mês mais. Que é 4 edições da hottest top 20 da live. Meu nome é Cual FM. Doro, say safe, be safe, Teja Luna. Wey, Dastro, Siman, aí agora, no? Pulaga, Brian tá on ka ba? Pompe! Di 1 pa 3, van subir a radio di mes. Yeah, riba Cual FM, junto con Brian D. The hottest top 20, the hottest top 20, the hottest top 20.